Mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kukugezaho interview cyangwa se ikiganiro Makenga yagiranye na kimwe mu binyamakuru bikomeye muri Afurika, aho yahishuye ubuzima bwe bw'ibanga habayemo nyuma y'ishyamba n'intambara. Today in an exclusive interview spoke with M23 rebel commander Colonel Sultan Makenga for the first time. Si ibyo gusa kuko yanahishuye byinshi ku birebana n'urukundo n'umuryango we muri rusange. Nk'umuntu ushobora kwibaza uti iyi ndwanyi iracyafite ababyeyi? Ese nyuma y'urukundo rw'akadasohoka akunda imbunda abasha gukunda n'igitsina gore nk'abandi bose? Aha igitsina gore mvuga ni ukuba nyine yagira umukobwa umwe akunda cyangwa umugore bakaba bana. Wanakibaza utese yaba afite umugore cyangwa abana? Yanga iki, akunda iki? Ibyo byose rero nibyo ngiye kugarukaho uyu munsi. Nitwa Oscar Dushime, nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Today in an exclusive interview spoke with M23 rebel commander Colonel Sultan Makenga for the first time since they split from the Congolese government. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri muri 2013 ubwo urugamba rwari rugeze mu mahina hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'inyeshyamba za M23 zari zakamijeje. Richard Mugamba, umunyamakuru wa New African Magazine, yahagurutsiwe atondagira imisozi n'amashyamba yo muri iki gihugu kinini bitavugwa, ubwo ndavuga Congo, akomanga ku marembo y'ibirindiro bya M23 kilometero 20 uvuye Goma, maze bamuha karibu arinjira. Ati ndashaka fande wanyu mukuru General Sultan Makenga, icyo gihe wari ukiri Brigadier General. Ati ndifuza kuganira nawe. Kubw'amahirwe rero Makenga yemeye kumuha ikiganiro cyangwa se interview, maze araganira. Yatangiye amubaza ku biganiro by'amahoro hagati y'uyu mutwe yarayoboye ndetse na guverinoma ya Congo byari bimaze iminsi bitangiriye Kampala muri Uganda. Umunyamakuru yaramubajije ati niki witeze ku biganiro by'amahoro bya Kampala hagati ya guverinoma ya Congo na M23? Ese byagenda bite ibyo witeze biramutse atari ko bigenze? Mu kumusubiza yagize ati kugeza ubu ibiganiro biragenda gahoro cyane kuko nta kintu gifatika cyabivuyemo kuva inzira yatangira mu byumweru bishize. Twasobanuye neza ibyo twiteze hamwe n'ibisabwa, ariko nibiramuka bitujujwe tuzakomeza imirwano kugeza tubigezeho. Bigomba kumvikana ko icyo nkeneye ari amahoro, ariko kandi ntidusunikirwa kugera ku mahoro dukoresheje imbunda zacu. Nabyo turabyiteguye kuko intambara yabaye ubuzima bwanjye mu myaka irenga 20 ishize. Twizera cyane amahoro kandi twubaha amahanga, niyo mpamvu twavuye muri Goma tugahagarika imirwano. Umaze imyaka 22 urwana kandi birasa nkaho wiyemeje gukomeza kurwana. Nicyo ugamije kugeraho? Ese koko wizera amahoro nkuko ubivuga? Mbere byose ugomba kumenya ko nizera amahoro, niyo mpamvu nakuye ingabo zanjye muri Goma. Ariko amahoro ntabwo ari impano uhabwa ku isahani, ni ikintu ugomba kwigomwa byinshi harimo ubuzima bwawe kugira ngo ukigereho, ukirinde kandi ukirwanire ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Njye narwanye muri iyi myaka yose kuko dushaka amahoro n'umutekano ku baturage bacu ndetse n'igihugu cyacu. Ariko niba tudashobora kugera ku ntego zacu binyuze mu biganiro, twiteguye kurwana kugeza ku muntu wa nyuma. Intambara yanjye irwanya akarengane kazanywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwabaye ingaruzwa muheto ibihugu byo mu burengerazuba bigena uko igihugu gikwiye gucungwa. Ninjiye muri uru rugamba mu myaka 22 ishize, ubwo nari agasore gato mfite imyaka 17. Nabanje kurwanya ingoma ya Habyarimana mu Rwanda yashakaga kwica abatutsi bose. Agikomoza kuri ibi byo mu Rwanda, umunyamakuru yahise abimubazaho neza, amusobanura byose uburyo yinjiye muri RPF Inkotanyi, uburyo yarwanije Mobutu n'uburyo yaje kwisanganganye n'uwo yafashije kugera ku butegetsi ariwe Laurent Désiré Kabila. Umunyamakuru ati ese muri make wadusangiza amateka yawe nk'indwanyi? Navutse kuri 25 Ukuboza mu 1973, mvukira Masisi muri Congo, ariko nakuriye muri teritwari ya Rucuru. Nkomoka mu miryango ya Mugogwe mu bwoko bw'abatutsi. Navuye mu ishuri maze mfata umwanzuro wo kujya muri Uganda, aho nakoreye imyitozo ya gisirikare amezi 6 mbere yo kwinjira muri Rwanda Patriotic Front RPF,
hari mu kwezi kwakira mu 1990. Igihe nari mu gisirikare cy'u Rwanda narazamutse ngera ku ipeti rya sergent ndetse ngirwa n'umuyobozi wungirije wa platoon. Nyuma y'intambara yo mu Rwanda nagiye mu Burundi aho nahuriye na Laurent Kabila. Twemeranije gufatanya urugamba amaze kubona recommandation yanjye ivuye mu bayobozi banjye bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Narwanye muri batayo ya Nguruma iyobowe n'ingabo z'u Rwanda zari ziyobowe na James Kabarebe. Kwibutse kaha barwanaga intambara yo gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko yari yobowe na Laurent Desire Kabila. Intambara yahawe mu musadu ukomeye n'ingabo z'u Rwanda bikarangira banayitsinze. Laurent Desire Kabila agahita ajya ku butegetsi. Makenga akomeza agira ati, tumaze kwirukana Mobutu, Muzehe Kabila yaratwihindutse araturwanya, avuga ko abanyamahanga bose barwanya intambara ubwo nyine natwe turimo ko bagomba kuva mu gihugu kuko tutari abanyekongo. Twatandukanye nawe maze dufata umwanzuro ko ntaho tuzajya kuko Kongo yari iwacu kandi n'ubu aracyari iwacu, ni yacu twiteguye gupfa tuyirwanira. Muri make ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ndetse n'ururimi rwanjye mvuga ni intambara. Ariko nanone nubaha amahoro n'umuhamagaro w'imiryango mpuzamahanga. Niyo mpamvu twasinye amasezerano y'amahoro yo ku ya 26 Werurwe 2009 yabereye i Nairobi. Ushinjwa gukoresha abana mu gisirikare haba mbere ndetse yewe no mu gihe cyo gufata Goma. Byo urabivuga hiki? Ntago nkoresha abasirikare b'abana. Ni gute abana bashobora gutsinda ingabo z'abantu 20,000? Iyi ni propaganda mpuzamahanga yakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo barimo na Human Rights Watch mu rwego rwo kurwanya intambara yacu. Twafashe Goma mu rugamba rwabaye ku manywa y'ihangu kandi nta bana barwanaga ku ruhande rwacu. Nyuma y'ibyumweru bikeya dufashe Goma nibwo numvishe ibirego bidafite ishingiro ku basirikare b'abana, ariko nta muntu n'umwe werekanye abana bavugaga ko binjijwe muri M23. Wasuye ibirindiro byacu aho turi nonaha, ni nayo imyitozo yacu ibera. Wigeze ubona umusirikare w'umwana hano? Ntangazwa n'ukuntu abagabo bize cyane kandi bakomeye mu isi yose bashokwa bakanagaburirwa ibinyoma. Abakora iyi propaganda babanje kuvuga ko twafashijwe n'abasirikare b'u Rwanda, ariko nta muntu watanze ibimenyetso. Nyuma y'iminsi mike bazanye ibirego bidafite ishingiro by'abasirikare b'abana. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwashoboye kubeshya imiryango mpuzamahanga. Ingabo zawe nini bingana iki? Nahunze mva mu gisirikare cya Kongo ndi kumwe n'abasirikare 250. None uyu munsi kubw'inkunga duhabwa n'abantu harambiwe ubuyobozi bwa Kabila, dufite brigade 10 zirimo abarwanyi 1000 batojwe. Nibutse ko brigade imwe ibigizwe n'abasirikare bari hagati y'3,000 n'5,000. Ibuka kandi ko bari bafite abasirikare bangana batyo muri 2013. Uyu munsi turi muri 2022, hashize imyaka 9. Birashoboka ko abasirikare b'uyu mutwe biyongereye cyane. Makenga yakomeje agira ati, twashyizeho ibirindiro by'imyitozo hano. Imbaraga zacu ziva mu bwitange, kwigomwa, discipline n'abantu badutera inkunga mu mirwano yacu. Mu myaka 22 maze ndwana, nize ko umubare w'abantu atari ukonta, ahubwo ko igifite agaciro ari discipline, imyitozo, ubwitange, ariko cyane cyane n'ubuyobozi bwiza. Iyo umubare w'ingabo ari ufite agaciro, ingabo z'igihugu cya Kongo nizakabaye zihanganye natwe muri iyi myaka yose, kuko bafite abasirikare bagera ku 150, wongeyeho n'ingabo za MONUSCO zibafasha. Ariko imiryango mpuzamahanga yizera ko mushigikiwe n'u Rwanda ndetse na Uganda gake. Urahakana ibyo birego? Icyaha cyanjye gikomeye ni ukugira amateka yo kurwana mu Rwanda muri RPF. Icya kabiri ni ukuba umututsi. Kubera iyo mpamvu bamfashe nk'umuntu ukora mu nyungu z'u Rwanda. Ntabwo nize cyane, ariko ntakwamiriza ko hari itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye bakoze iperereza ku mirwano yabereye muri Kongo, babogama cyane. Bakora kugira ngo gusa buzuze gushaka ko babohereje, aho gushaka ukuri kutabogamye bafasha gukiza ibikomere by'abanyekongo. Ukuri nuko nagiye mbona inkunga ikomeye y'ingabo z'igihugu cya Kongo ndetse n'abayobozi bamwe na bamwe bo muri leta ya Kinshasa batanyuzwe n'uburyo ibintu byahindutse mu butegetsi bwa
nshya nanjye mbona umugabane wazo binyuze mu mubano wanjye bwite mfitanye n'abahungu z'igihugu cya Kongo. Muri iki kiganiro cyabaye kirekire, General Sultan Makenga yashuriye umunyamakuru Richard Mugamba ko afite umuryango, umugore n'abana. Byose byatangiye ubwo umunyamakuru yamubazaga ati, ufite umuryango, wumva umeze ute kuba kure y'umuryango wawe nk'umupapa? Ababyeyi banjye bamaze imyaka myinshi ari impunzi. Narongoye muri 2009 kandi twagize umugisha wo kubona abana babiri. Gusa mbere yaho nari mfite undi mwana w'umukobwa, ubu afite imyaka 9. Ntago mbana n'umuryango wanjye hano, ariko turi kumwe ku mutima. Ndarwana kugira ngo umunsi umwe bazagire ejo hazaza heza muri iki gihugu. Biragoye nibyo kandi birakomeye cyane, kuko abana banjye ni bato cyane, bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2. Wibuke ibi yabivugaga mu mwaka wa 2013, ubu hashize imyaka 9 hafi 10. Birumvikana ko rero abo bana be bakuze. Wari ufite imyaka 9 ubu afite imyaka 18, mu gihe bari bafite 1 n'ibiri ubu bafite 10 na 11. Gusa yirinze kuvuga amazina y'abo bana, ay'umugore we, aho baherereye cyangwa se aho baba. Yakomeje agira ati, ubwo mperuka kubona umuryango wanjye hari mu mezi 7 ashize. Gusa umugore wanjye we tuvugana kenshi. Sinigeze mbona ababyeyi banjye mu myaka 15 ishize, ndetse ibi birababaza cyane. Ariko kubera ko iyi ari yo nzira nahisemo kunyuramo nshakisha Kongo y'amahoro ituje kandi iteye imbere, niteguye kwigomwa byose. Biravugwa ko bamwe muri mwe mushinga iyi mitwe y'inyeshyamba kugira ngo gusa mubone amafaranga mukura muri guverinoma ya Kinshasa. Nibyo koko? Hari abafite irari ry'ubutunzi kandi bafite ubushake bwo kugurwa cyangwa kwigurisha. Ariko ntabwo natangiye intambara ngamije kugera ku butunzi. Iyo mba nifuza ubutunzi, nari kubona amamiliyoni menshi y'amadolari kwa Perezida Joseph Kabila, ariko narabyanze. Yampaye miliyoni 2 z'amadolari ya Amerika, kongeraho amazu 2 y'imiturirwa muri Goma na Kisangani. Ariko narabyanze, kuko iyo siyo mpamvu maze imyaka 22 yose ndwana. Ni ukuri ko uvugana na Perezida Kabila? Cyane rwose, turavugana. N'ubu nshatse nahamagara Perezida Kabila nonaha ukamwumva. Twakundaga kuganira, ariko muri iyi minsi ntabwo yantelefonnye, kandi nanjye naracecetse. Gusa ndamutse nshatse kuvugana nawe nonaha, byafata amasegonda make cyane. Ariko ikibazo cye nuko adashaka ukuri, ashaka bamubwira ibyo akunda. Ijambo ryawe rya nyuma ni irihe? Ijambo ryanjye rya nyuma ni amahoro. Ndashaka amahoro. Abantu banjye bifuza amahoro. Nta muntu n'umwe wavukiye kurwana kugeza ku munsi wa nyuma ku isi. Ariko abantu basunikwa n'ibintu bibakikije kugira ngo batangire kurwana. Ntabwo nkwiye kubonwa nk'umugabo udashaka amahoro. Mfite umutima, umuryango n'abantu nitaho. Ariko nk'uko nabivuze kare, ibiganiro by'amahoro bya Kampala nibidakunda, inzira imwe dufite rukumbi ni ukurwana kugeza ku muntu wa nyuma. So unajua adui akiwa karibu yako kila mara na kusumbua, tulitaka tusukume adui mbali zaidi ili tuweze kukaa raia wakae kwa amani. Yani bomu za adui kila mara zinaumiza raia. Kurwana kugeza ku muntu wa nyuma. Uyu mujenerali avuga ko ariyo mahitamo basigaranye, kandi koko mu mirwanire yabo ubona ko nta gahunda bafite yo gusubira inyuma. Nguko rero ngiyo interview cyangwa se ikiganiro cyihariye General Sultan Makenga yagiranye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru New African Magazine. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Nitwa Oscar. Dushime naho utaha. Imana ibarinde.